Angalia. Umuntu izireba ikabona yuko abereye. Mtu ambaye Mungu anamwangalia na kuona ameremeka. Imurebera mu mirimo. Mungu anamwangalia kwenye kazi, matendo. Bwana sifiwe sana. Amen. Imani murebera mu mirimo. Mungu anamtazamia kwenye matendo. Umuntu wambaye waberewe. Mtu aliyerembeka na kuweza kuwa sawa. Ni aliyevalishwa na matendo anayotenda. Imani turebe. Hiyo ndiyo Mungu anatuangalia. Uwo yahaye uburyo bwo gushaka amafaranga. Yule aliyempa nafasi ya kumwanya mwiza Imana duhaye. Kwa muda huu mzuri ambao tumepewa na Mungu. Ntabwo duterana namwe buri munsi. Si ati tunashiriki nanyi kila siku. Kubera yuko umurimo w'Imana ni mugari. Kwa sababu kazi ya Mungu ni pana. Harahandi natwe dukorera. Kuna kwingine nasi tunafanyia. Ariko nishimiye kubana namwe muri iki gitondo. Lakini nimeshukuru kuwa pamoja nanyi asubuhi hii. Narimba kumbuye. Nilikuwa nimewamisi. Si benshi tubonana. Si wengi ambao tunaonana. Ariko kuba umwami yatanze uburyo. Lakini kwa kuwa mfalme amepeana nafasi. Ndabishimye cyane. Nashukuru sana. Ndashimira itsinda ry'abadiakoni. Nashukuru kundi la madikoni. Bateguye uyu mwanya. Bao wameandaa muda huu. Bakansaba kubana nabo. Na kuweza kuniomba kuwa pamoja na wao. Mani bahumugisha. Mungu awabariki sana. Mubakomera amashi. Washangilie kwa makofi. Ndashimira abashumba. Shukuru wachungaji. Nanje n'abashumba banje. Nami ni wachungaji wangu. Imani bahumugisha. Mungu awabariki sana. Mwese Imani bahumugisha. Nyote mbarikiwe na Mungu. Reka tuganire ijambo. Cha tulizungumze neno. Ndi hano kubw'ijambo ry'Imana. Nipo hapa kwa ajili ya neno. Harundi rubanza. Hakuna kingine kimenileta. Ndi mwanya rero ukuriye gufata umwanya mutoya. Muda mwingine unafaa kuchukua muda mfupi. Ariko umwanya Imana duhaye. Lakini muda Mungu ametupa. Tukawuganira namwe ijambo ry'Imana. Ili tuweze kuchangia nanyi neno la Mungu. Reka tusome ubutumwa bwiza bwa Matayo. Tusome katika Matayo mtakatifu. Igice cha 11. Mlango wa 11. Murongo wa 29 n'uwa 30. Haya 29 mpaka 30. Aze kumpera evangeliste Ruboneka mikrofone. Kuje kumpa evangeliste microphone. Kugira ngo aze kumfasha ili yakuje kutusaidia. Nivyo byiza. Kwa sababu ndo vizuri. Nzera ko benshi banzi. Tumaye wengi wananifahamu. Nitwa Sebintu Felix. Majina ni hayo. Korera umurimo w'Imana Rongai. Natumika kwa kazi ya Mungu huko Rongai. Abashitsi wenda bashobora kuba batanzi. Wageni maybe hawanijui. Nivyo ngizo. Ni hayo. Yahabonye? Ego. Sawa. Matayo 11 29. 11 Matayo kugeza kuri 30 mpaka 30. Mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Mwemere kuba abagaragu banje kandi munyigireho. Kuko ndi umugwaneza. Kandi noroheje mu mutima. Ndi umugwaneza kandi ndoroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije. Nukuri kose kunkorera gukorera Imana ntabwo biruhije. N'umutwaro wanje utaremereye. Amen. Kandi umutwaro wanje ntabwo uremereye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 12:26. Yohana 12:26. Umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanje ariho azaba. Yego. Umuntu nankorera data azamuha icubahiro. Amen. Umuntu nankorera data azamuha icubahiro. Mtu akinitumikia baba atamheshimu. Aya niyo magambo tugiye kuganira. Haya ndiyo maneno tunataka kuzungumza. Kinichi Imana yanshize ku mutima uyu munsi. Hiki ndicho Mungu ameweka moyoni pangu siku ya leo. Kugira ngo tuganire kugukorera Imana. Ili tuweze kuzungumza juu ya kutumikia Mungu. Gukorera Imana. Kumtumikia Mungu. Yesu data ujanzamu korera ndashogora. Kwizuno rukunda mfitiye. Masimiri moyo mwisaza panenyirangiza. Azampamaga
ubwazaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo iyo umuntu akijijwe neza, mtu akiwa amekoka vizuri, reka mbisubiremo, iyo umuntu akijijwe neza, mtu akiwa ameokoka kweli kweli vizuri, abavuye mu rupfu akaja mu bugingo, ametoka kwa kifo na ameingia uzima wa milele, abakuwe mu bwami bwa Satani, ametolewa katika ufalme wa ibilisi, akimuka na kuweza kuhama, akaba umukozi n'umwana w'Imana, na anakuwa mtumishi pia mwana wa Mungu. uyu muntu Mtu ababaye umutungo w'Imana, amekuwa ni utajiri wa Mungu. ibyo afite byose, Yale yote anayo iwubwiwe, yeye binafsi, n'ibyo afite byose, na yale ambayo anayo ni umutungo w'ubwami. yeye ni utajiri wa ufalme. Ubuzima bwiwe bwose, Maisha yake yote akwiriye kubaho kubw'inyungu z'ubwami. anafaa kuishi kwa ajili ya lengo la ufalme. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Agomba kuba yiteguye kubaho kubw'inyungu z'ubwami. Anafaa kuwa tayari kuishi kwa faida ya ufalme. Paulo yaravuze ngo, Paulo akasema, tekereza yuko roho bakuye kiriya gitero c'indirimbo, tumai ndipo kumetoka nyimbo hiyo. aravuga ngo naona maisha ni yenye maana, Aravuga ngo mbonye ubuzima n'ubw'agaciro, aravuga ngo ni kumutumikia Mungu, no gukorera umwami Yesu. kuishi ni Kristo Kubaho ni Yesu, na kufa ni faida ndetse no gupfa ni inyungu kwa kila mukristo wakwe. ku mukristo wese ukuri. Niba hari ibintu byiza bibaho, Kama kuna kitu kizuri kilichoko, niba hari ibintu biryoshe mu kama buzima, kuna kitu kitamu dunia hii, niba hari iminsi izakuryohera mu isi, kama kuna siku zitakazokuwa tamu duniani, ni ugukorera Imana. ni kumtumikia Mungu. Naona maisha ni yenye maana, Ndabona ubuzima n'ubw'agaciro, ni kumutumikia Mwokozi. ubwo buzima ni ugukorera umwami Yesu. Kuishi ni Kristo Kubaho ni Yesu, na kufa ni faida ndetse no gupfa ni iby'agaciro, kwa kila mukristo ni wakwe. inyungu kuri buri mukristo wese. Hari ibibazo bibiri ukwiriye kwibaza mu buzima Kuna bwawe. maswali mawili unafaa kujiuliza maishani pako. Ni byinshi Ni wakibajije, mengi ambayo ungejiuliza, ni byinshi cyane wakwibajije, mengi ungelijiuliza, ariko uzawibaza ngo isi isi nyibereye mu, lakini jiulize, je, dunia hii naishi kwa nini? iyi si nyibereye mu. Naishi kwa nini dunia hii? Nurangiza wibaza ikibazo ca kabiri, Alafu ujiulize swali lingine ya pili. wibaze ngo si Imana n'abantu Ujiulize, je, Mungu na watu bazanyibukira ku watanikumbuka kwa nini nyuma yo gupfa, baada ya kufa? kuko bizobaho, Kwa sababu itakufikia. ariko Imana n'abantu Lakini Mungu na watu bazanyibukira watanikumbuka kwa nini numara gupfa, baada ya kifo? kuko bizoba. Itakuwa kwa sababu itafika. Imana n'abantu Mungu na watu bazanyibukira. watanikumbukia. Iki bazanyibukira? Watanikumbuka nini? Gukorera Imana. Kutumikia Mungu. Kamvuge mu bintu bikeya by'ingenzi Wacha niseme kwa vitu vichache za maana Imana yifuza yuko tuyiha. bazo Mungu anahitaji tumpe. Imana yifuza yuko tuyiha, Mungu anahitaji tumpe, kubera yuko ni umutungo w'Imana, kwa sababu ni utajiri wa Mungu, ni mali ya Mungu, taza tumenya yuko ari umutungo w'Imana, na bazo hatujui ya kuwa ni mali yake Mungu, tukawuhindura uwacu. na tunaibadilisha kuwa yetu binafsi. Kintu cha mbere Imana yifuza, Jambo la kwanza ambalo Mungu anahitaji kwetu, irifuza umubiri wawe, anahitaji mwili wako, irifuza wowe, anahitaji wewe kwanza, mbere yo gukenera ibindi bikuva mu biganza, kabla ya kutaka mengine yanayotoka mikononi bikuva mu mwako bitekerezo, na yanayotoka kwa mafikra. iragukeneye. Mungu anakuhitaji. Paulo yandikiye Abaroma Paulo akawaandikia mu Warumi gice ca 12 kwa mlango wa 12, arababwira ngo, akawaambia hivi, ndabinginga kubw'imbabazi na z'Imana wasii kwa utukufu wa Mungu, ngo mutange imibiri yanyu na muitoe miili yenyu ibi bitambo ili iwe dhabihu bizima ya kweli, zera ambayo ni takatifu, bishimwa n'Imana. inayosifiwa na Mungu. Aravuga ngo niko kuyikorera. Akasema hiyo ndiyo kumtumikia Mungu ya kweli. gutanga imibiri yacu niki? Kuitoa miili yetu inamaanisha nini? Icyambere Kwanza ni ukutaha imibiri yacu, kutayihurwaho, ni kutopea miili yetu nafasi, kutayihurwaho kuweza kuipa nafasi kugira ngo ikorere ibyaha. ili itende dhambi. Bwana sifiwe sana. Amen. Gutanga imibiri yacu Kuitoa miili yetu, ni umutungo w'Imana, kwa sababu hiyo ni mali ya Mungu. ntidukwiriye kuyiha okazio Hatufai kuipea nafasi
ngwibe bikoresho z'ivyaha, ili iwe ni vifaa ya dhambi. Icyakabiri, jambo la pili, imibiri yacu, mili yetu, kubera ari umutungo w'Umwami, kwa maana ni mali ya Mungu, tidukwiriye kuyimika mu ivyaha. hatufai kuweka dhambi Paulo katika yabwiye Abaroma, Paulo akawaandikia Warumi igice cya 6 umurongo wa 13, mlango wa 6:13, arababwira ngo kandi ndimukimika ivyaha mu mibiri yanyu. akawaambia tena msiweke dhambi katika mili yenu itakayokufa. Ndimukimika ivyaha, Msiweke dhambi yenu mu mibiri yanyu katika mili yenu izafa, ambayo itakufa. icya gatatu, Jambo la tatu, Bwana sifiwe sana, haleluya, Bwana sifiwe sana, amen, nukumenya yuko imibiri yacu ni kujua ya kuwa mili yetu ari urusengero rw'Umwuka we, ya kuwa ni hekalu ya Roho Mtakatifu, si yacu si yetu ngo tuyineze, ili tujifurahishe. umubiri si wo gusambana, Mwili si wa kufanya uzinzi, akanwa sako gutukana, kinywa si cha kutusiana, amaguru sayo gukora ibibi, miguu si ya kutenda mabaya, ibiganza si byo gukora ibibi, viganja si za kutenda maovu, umwami, kwa sababu ni ya mfalme. amaso nayo umwami, Macho ni ya mfalme, amatwi nayo umwami, masikio ni ya mfalme, ingingo zacu kila kiungu chochote kwa mwili n'iz'umwami zote ni za mfalme, anazihitaji. Dusomere mu Baroma 6 umurongo wa 13, Tusomee Warumi 6:13, 6:13, Warumi 6:13. ego, ugazaza amagara amazina yawe bose we mu gitabo cy'ubugingo zikozwe. Abaroma 6:13, odela 6:13. kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu, timuibzaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ngo zibe intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihimana nk'abazuke, mwihimana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Amen. n'ingingo zanyu Na viungu vyenyu muzihe Imana kwa Mungu zibe intwaro zo gukira. kwa silaha za haki. Paulo yaravuze ngo, Paulo akasema, kubera yuko muzi yuko mwacungujwe, kwa maana mmejua kuwa mmekombolewa amaraso y'igiciro kwa damu yenye thamani kubwa kubera kabisa, yuko mwaguzwe, kwa maana mmenunuliwa. imibiri yanyu mumenye yuko ari urusengero, Miili yenyu jua ya kuwa ni hekalu ya Mungu, siyo gukora ibyaha, si ya kutenda dhambi. Imana irayishaka. Mungu anahitaji miili hii. Mbere yuko ikenera amafaranga yawe, Mbele ya kuzihitaji pesa zako, biragukeneye. Mungu anakuhitaji kwanza. Jewe ubwanje, Mimi peke yangu nibyo mfite na yale ambayo ninakaa nayo, nibyo uwo mucungu, yote ni ya huyo mfalme. amen. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Ugazaza we hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo zikozwe izina ryaje nkitaba. niba Imana yarakuremye uri inzobe, Kama Mungu amekumba ukiwa mweupe, inzobe yawe siyo kwiraha. uweupe wako si wa kujivunia. niba Imana yarakuremye uri muremure cyangwa mugufi, Kama Mungu amekumba ukiwa mrefu ama mfupi, niba Imana yaraguhaye ubwenge bwinshi cyangwa buke, kama Mungu amekupa akili nyingi ama ndogo, niba yarakuremanye izuru rinini cyangwa rito, kama amekumba na kubwa na pua kubwa ama ndogo, niba yarakuremanye umutwe munini cyangwa muto, kama amekumba na kichwa kubwa ama kichwa ndogo, umubiri wawe mwili wako ni umutungo w'Umwami. hiyo ni mali ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Umubiri wawe Mwili wako ni umutungo w'Umwami. hiyo ni mali ya mfalme. Nuzoza wisokoza mu mutwe, Ukijichana kichwani, uri gushiramo tentire, ukiweka kila colors, uri kwireba mu kiyo, ukijiangalia kwenye kio, uvuga ngo reka nsokoze, ukisema wacha niweze kuchana vizuri. Nuzoza uja mu iduka ugiye kugura umwenda, Ukienda kwa duka kwenda kununua vazi, uvuga ngo ngiye kwambika umubiri wawe, useme nataka kuvalisha mwili wa mfalme. nuja kwambara inkweto, Ukitaka kuvaa kiatu, haleluya haleluya, Bwana asifiwe sana. Amen. Umubiri wawe mwili wako
hiyo ni mali ya Bwana. Mungu anahitaji mwili huu. Mungu anauhitaji. Mungu anauhitaji. Ya pili, n'ubutunzi bwacu, mali yetu. Imana, Mungu iradukeneye. Mungu anatuhitaji n'ubutunzi bwacu, na hata mali yetu. Amafaranga yacu, pesa zetu, sayo kurya no kunywa, si ya kula na kunywa. Imana, Mungu tizibuka makoti menshi wadodesha, hata kumbuka suti nyingi ulizozishonesha. Imana itureba, Mungu akitutazama, umwambara Imana izireba, vazi ambalo Mungu anaangalia, umuntu izireba ikabona yuko aberewe. Mtu ambaye Mungu anamwangalia na kuona ameremeka. Imurebera mu mirimo, Mungu anamwangalia kwenye kazi, matendo. Bwana sifiwe sana. Amen. Imana imurebera mu mirimo, Mungu anamtazamia kwenye matendo. Umuntu wambaye waberewe, mtu aliyerembeka na kuweza kuwa sawa, ni aliyevalishwa na matendo anayotenda. Imana iturebe. Hiyo ndiyo Mungu anatuangalia. Uwo yahaye uburyo bwo gushaka amafaranga, yule aliyempa nafasi ya kutafuta pesa, sayo kurunda n'ubwibone, si ya kuweza kuweka na kuweka na unafiki. N'umutungo w'umwana, hiyo ni utajiri wa mfalme. Tumeze nk'abakozi bo mu iduka, tunakaa ni kama watumishi wa duka. Umuntu agashiraho iduka, tu anaweka duka, akangaje umukozi, alafu anamweka mtumishi na kumweka, akamubwira ngo iyi ni imyenda, na kumwambia hii ni mavazi, izi ni speaker, hizi ni speaker, aya n'amazi, hii ni maji, izi ni gaze, hizi ni gesi. Uzawandika mu gitabo, andika kwenye kitabu ayo baguze, yale wamenunua. Nibwira ni mugoroba, na alafu jioni ngire ngo winjije aya ngaya, uniambie umeweza kuingiza, nurangiza uyashire kuri konti, alafu weke kwa akaunti yangu. Usibize umukozi w'umujura, isipokuwa yule ambaye ni mkorofi, niwe wo kwiyitirira uwo mutungo, ndiye anaweza akajiita, kwa kuwa huo utajiri ni wake. Amen. Farao yigeze kubwira Abisiraheli, Farao amewahi kuambia wana Israeli, mu gihe Mose yaramugoye cyane, wakati Musa alikuwa anamsumbua sana, aramubwira ngo nareke ubwoko, akimwambia acha taifa langu liweze kuondoka, aramubwira ngo ndabareka bagende, akamwambia nitawaacha waende, ariko inka zao, lakini ngombe zao n'indi mitungo yao, na hata utajiri wao wengine mubisige mugende, acheni hapa na mkaende, mubisige mugende, wacheni mkaende. Mose aramubwira ngo, alafu Musa akamwambia, tugiye gukorera Imana, tunaenda kumtumikia Mungu, tugiye gukorera Imana, tunaenda kumtumikia Mungu, titusiga habe n'inkarano, hatutaacha hata kucha, ntabwo tusiga n'inkarano, hatutaacha hata kucha moja. Hari umusore uvugwa mu butumwa bwiza, kuna kijana ambaye anazungumziwa kwenye habari njema, ngo yigeze gukurikira Yesu, amewahi kumfuata Yesu, aramubwira ngo naje ngo, akamwambia nami nimekuja ili nikufuate, hori kingo ndagubugingo bwo, nifanye nini ili ni urithi ufalme wako. Yesu amubaza ko yakijijwe, Yesu akamuuliza, je, umeokoka? Aramwemerera ngo, akakubali yete ameokoka. Luka niwe wabyanditse neza, Luka ndiye ameandika vizuri. ngo arangize Yesu aramubwira ngo usigaje kimwe, alafu Yesu akamwambia umebakisha kimoja tu, ngo genda ugurisha inzu ufite byose, nenda ukauze mali yako yote, nurangiza ubiha abakene, alafu wakabidhi maskini, ngo nurangiza ugaruke na alafu urudi uweze kunifuata. Biblia izivuga ngo wa musore ngo ahonga mu maso, Biblia inasema kijana huyo akafunga machoni, ngo agenda afite umubabaro mwinshi, na akaenda akiwa na huzuni kali, kubera yuko yari afite ubutunzi, kwa maana alikuwa na utajiri mkubwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari umugabo wantangaje, kuna mume aliyenishangaza, n'ubuhamya numvise bw'umuntu, ni ushuja, yari afite inka 8, alikuwa na ngombe 8. Umunsi umwe ngo bavugana n'umugore, alafu siku moja wakazungumza na mke, ngo baravugana ngo se ko dufite konti zibiri, wakazungumza na kusema, je, mbona tuna account mbili? Imwe ni iyi ngiyi hano ku isi, na moja ni ya hapa duniani, iyindi ni yo mu bwami, nyingine account ni ya huko ufalmeni. None twobikije kuri konti yacu yo mu bwami, kwa hivyo situweze kuwekeza huko kwa account yetu ya mbinguni. Bemezanya yuko bari butange inka 5, na wakaweza kukubaliana ya kuwa watazitoa ngombe 5. Bahamagara mwarimu w'ikanisa, wakamuita mwalimu wa kanisa, baramubwira ngo genda utore inka 5 muri izo 8 dufite, na wakamwambia nenda ukachague ngombe 5 kwa hizi 8 tunazo, turazitanze, alafu tumezitoa, tuzitange Imana, tumezitolea Mungu.
mwarimu aramubwira ati banza witonde. Mwalimu akamwambia kwanza ngojea kwanza. Uongere utekereze neza. Fikiria kwanza vizuri. Agira ngo none hari uburyo bitagisa. Akafikiria either kuna vile haikuenda sana. Aramubwira ngo banza bitekereze wicumwe. Akamwambia nenda ukafikiria wiki nzima. Icumweru ngo gishire. Wiki ilipoisha, wa mugabo aje kwishuza mwarimu. Huyo mume akaenda kumuuliza mwalimu. Aramubwira ngo akamwambia kutaje gutwara inka za. Mbona hujakuja kuchukua ngombe zenyu? Mwalimu ahamagara abahudumu. Mwalimu akawaita wale washemansi. Arabwira ngo nimuze akamwambia njooni muweze kusikiza hii kesi hapa. Baragenda. Wakakuja. Ngo bashike arababwira ngo mfite konte zibiri. Walipofika akawaambia mimi na akaunti 2. Mfite konte zibiri. Mimi na akaunti 2. Ya hano mazimisi mbisamo. Kuna ya hapa ambayo naiwekeza kila siku. Ariko dufite yindiri ya hejuru. Lakini tuna ingine huko mbinguni. Kuko Biblia iravuga ngo ho au ubutunzi bw'umuntu buri. Kwa maana Biblia inasema pale utajiri wa mtu ulipo. Niyo mutima wiwe. Na ndipo hata moyo wake ulipo. None rero. Kwa hivyo mutwemerere. Ninyi mtukubalie. Uyu ni umutungo twatanze. Huu ni utajiri tumetoa. Twaje kubisa. Tumekuja kuwekeza. Barazitwara. Wakabeba. Ngo barangize baragenda baravugana. Wakaenda na kuongea. Bafata inka 3. Wakachukua ngombe 3. Barazizana. Wakarudisha. Atari muri zijaziwe. Si kwa zile zake. Ngwaye mu gitondo baramubwira ngo twabonye inka 3 zo kuguha. Asubuhi wakasema tumepata ngombe 3 za kukupa. Arababwira ijambo ryantangaje. Akawaambia neno ambalo limenishangaza. Arababwira ngo hazashumbushwa wanyazo. Akawaambia mnaweza mkampa mtu ambaye ameweza kuibiwa ngombe. Hazashumbushwa umuntu wanyazo. Mtamsaidia mtu ambaye maybe ngombe zake zimeibiwa. Ariko njewe sina nyazo. Lakini mimi sijaibiwa. Nabikije mu butunzi. Nimeweza kuwekeza kwenye utajiri. Nabikije. Nimeweza kuwekeza. Niba tutabesha. Kama si kudanganya. Iwacu ari mu ijuru. Kwetu kweli ni mbinguni. Niba koko tutabesha. Kama kweli hatudanganya. Iwacu ari mu ijuru. Na kwetu ni mbinguni kweli. Ubutunzi dufite. Utajiri ambao tunao. Faranga dufite. Pesa ambazo tunazo. Mwami ni za mfalme. Jewe ubwanje mimi peke yangu nizo ntunze na yale ambayo nakaa nayo nizuo mfalme. Hayo ni ya mfalme. Haleluya, haleluya. Niba tutabesha, kama tudanganyi, niba tutarabisi, kama sisi si wa dunia, none kumutungo mwinshi, je mbona utajiri mwingi tumarira kwisi tunaumaliza huku duniani? None kubutunzi bwinshi dufite, je mbona utajiri mwingi ambao tunao? Bamwe yabaye okaziyo yo gusambana, wamoja imekuwa ni bahati ya kuweza kushiriki, abandi yabaye okaziyo yo kuva mu ikanisa, wengine wamepata nafasi ya kutoka hata kanisani, abandi yabaye impamvu yo kuva mu materaniro, wengine imekuwa sababu ya kutoka ibadani, abandi zabagiza bibone nabirasi, wengine wakawa hata wakujivuna, wakawa kiburi. Umwami yaduhaye kile mfalme ametupa, harumusa zichara tukabara. Kuna siku atakaa na tuweze kuhesabu, akakubaza ngo sicho naguhaye, na kukuuliza je nilichokupa umekifanya kwa nini? Ifaranga zacu, pesa zetu tizidutwara ubwenge, zisichukue akili yetu, ibi mpamvu yo gukorera, iwe ni sababu ya kumtumikia Mungu. Ikingiye kukivaho, hiki nataka kukitoka. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timoteyo, igice cha 6 mlango wake wa 6 umurongo w'10 na mstari wa 10. Boneka raza no kumfasha muri Biblia y'Ikirundi, takuja kunisaidia hata kwa Biblia ya Kirundi. Muri Biblia yera, katika Biblia takatifu havuga gutya, inasema hivi. Narangiza tusomere muri Biblia, alafu watusomee katika Biblia y'Ikirundi, ya Kirundi. Haravuga ngo kuko gukunda impia ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Muri Biblia y'Ikirundi ngira ngo wahabonye. Tumayo gukunda amahera, gukunda ifaranga, numuzi w'ibibi byose. Numuzi w'ibibi byose. Bamwe bagize umwitwarariko mwinshi wo kuronka amahera, bamwe bagize amayeri kubera umururumba bafite w'amafaranga, kwa sababu ya kupenda pesa,
kubera umururumba mwinshi wo gushaka ifaranga, kwa sababu ya kupenda pesa sana, ya kutafuta pesa, imiryango yo kugwa no gupfa yarakingutse, milango ya kuanguka na kufa imefunguka, imiryango y'urwango n'inzangano nishi yarakingutse, milango ya chuki imefunguka. uko amafaranga yagiye yinjira, vile pesa imeendelea kuongezeka, amahoro makeya mu rugo yaraba, amani kidogo nyumbani ikaingia. ngaho komeza, endelee. maze bangarira kure y'ukwizera kukuri. bangarira kure. Umva kwangara n'ukugenda nkuri gisuda fiti yaja, wakapotea kabisa, wakaenda bila hata kurudi, kama mtu ana kwa kwenda. barangara materaniro agashira muri bo burundu, wakaenda hata ibada ikaisha ndani yao kabisa, mali za Mungu barangara burundu, wakaenda kweli kweli, wakakataa hata ibada kubera urukundo rw'ifaranga, kwa sababu ya upendo wa hela. umwana kuva muri korari akaja muri kinyozi mukamwibagirwa, mtoto anatoka kwa kwaya anaenda kwa kinyozi mnamsahau. tibisabye ngo mu rugo bakora inama, haifai nyumbani wafanye kikao, tibisabye mu rugo ngo bakora inama, haifai nyumbani wafanye kikao, kugira ngo umuyumbe yibagirane burundu mu mubure, ili muombezi asaulike vizuri mumukosi, yumve n'umutima wiwe yukutekana, na asikie kuwa moyo wake hata umeweza kuridhika, ari gushaka ifaranga na akitafuta pesa. ntacu tibisabye inama, haifai kikao, kugira ngo umuntu areme ikinyoma be nikicurufu, ili mtu aweze kuunda uongo wa kweli kweli, kugira ngo arebe yuko yoja handu yobona ifaranga, ili aweze kwenda pahali ambapo anaweza akaipata pesa, ikinyoma totekereza yuko azocire, uongo ambaye hata fikiria kuwa atawahi kutupa. ariko menya yuko ivyo dufite vyose, lakini jua ya kuwa yale yote tunayo n'umutungo twabikije, huu ni utajiri tuliowekezwa. mama shaka yuko bibiza umwana, Mfalme anataka iwe ni kwa faida zake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Asifiwe mfalme. Biteye ubwo, Inahuzunisha. biteye ubwo, Inahuzunisha. kugira ngo ikanisa ringana gutya rihaguruke rishime, ili kanisa kama hili lisimame na kushukuru yuko mwishuye rent, ya kuwa mmelipa rent. twese ukwezi gushize ntawe barafungira inzu, Sote mwezi ukiisha hakuna yule wanayemfungia nyumba. umuntu ari mu nzu y'ibihumbi birenga 10, Mtu akiwa kwa nyumba ya karibu 10,000 zaidi, amari imyaka 5 nta munsi baramufunga, anamaliza miaka 5 bila kufungiwa nyumba hata siku nta moja. munsi aragira ikirara, Hakuna hata siku moja ambao amewahi kufungiwa. ariko ikibanza kimwe twese duhuriye, Lakini kiwanja kama hichi ambacho sote tunaungana, bigasaba yuko batongana bavuga bavuga, inafaa watu walie na waweze kupiga hata kelele. turabesha, Tunadanganya, amafaranga yacu sayo umwana, pesa zetu si za nayo mfalme, kwinezeza, ni ya kujifurahisha, nayo kwirata, ni ya kujisifu, nayo kwibona kubana, ni ya kujivunia wengine. ariko hari umunsi uzahura n'umwana, Lakini kuna siku utapatana na mfalme, uzobarana amafaranga yose, taweza kuhesabu pamoja pesa zote zilizopita mkononi Akubazi ico mwako, wayakora. na kuuliza ulizitumia nini. Imana ntizakwibukira ku nzu yenze wabayemo Kasarani, Mungu hata kukumbuka kwa nyumba ya Bekari ulioikaa hapa Kasarani, ntazakwibukira ku nzu y'amakara bengerana wabayemo, hata kukumbuka kwa nyumba ambayo inamelemeta ulioikaa hapa Kasarani. azibuka igihumbi cyawe watanze kubw'ubwami bwawe, Atakumbuka 1000 yako ulioitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. azibuka kimwe gusa watanze kubw'ubwami bwawe, Atakumbuka kimoja ulichokipeana kwa ajili ya kazi ya Mungu. gukorera Imana Kutumikia Mungu ntabwo bikomeye, si vigumu, ntabwo bigoye, si vigumu. uzi kigoye Unajua kilicho kigumu nuko utarabu umwana, ni kwa kuwa hujakuwa mfalme. ariko niba warabaye umwana, Lakini kama umeshakuwa mfalme, reke tutange haleluya, acha tushautie haleluya, twongere dushime Yesu, tumsifu Yesu, twongere dushime Yesu, tusifu Yesu, tumubwire ngo garura imitima yacu Mana, tumwambie rudisha mioyo yetu Hallelujah. Bwana, imitima yacu yongere igukunde Mana, mioyo yetu ikupende tena Mungu, imitima yacu yongere ikugarukire Mana, mioyo yetu iweze kupenda tena Bwana, imitima yacu yongere ikumve Mana, mioyo yetu ikusikize tena. Hallelujah. aya Haleluya. cya gatatu Ya tatu ni umwanya Imana yaduhaye, ni muda tuliopewa na Mungu, ni umwanya Imana yaduhaye, muda tuliopewa na Mungu, umwanya Imana yaguhaye, muda ambaye Mungu amekupa, iminsi Imana yaguhaye yo kuba ku isi, siku ambazo Mungu amekupa za kukaa duniani, kwitwa sogokuru no kwitwa kaka kuitwa babu pia hata nyanya, ntibihagije, hiyo haijatosha.
ntabwo bihagije si Imana yatuye haijatosha si hicho Mungu ametutuma hapa si Imana itwongerera iminsi si hicho Mungu ametuongezea siku igihe cyacu wakati wetu nico gukorera umwami ni kutumikia mfalme kandi igihe cyacu na wakati wetu kirabaze imehesabiwa Biblia iravuga ngo Biblia usema ikintu cyose gifite igihe cyacu kila kitu kina wakati wake no gukorera Imana na hata kumtumikia Mungu bifite igihe ina wakati wake niba warahamagawe n'umwami kama umeitwa na mfalme urushinge rwatangiye kubara tayari wameanza kuhesabu uwo munsi urushinge rwatangiye hiyo siku wameanza kuhesabu buri munsi wose kila siku wakabajije Imana ngo si uyu munsi niki ngukore ungeliuliza Mungu siku ya leo nifanye nini umpaye niki ngiye mbona umenipa siku hii nifanye nini kwa ajili yako igihe kizagera sikiliza wakati utafika mu maso iminkanyari itangire kwa macho uanze kukunjana amaso atangire gufa macho ianze kuharibika amenya atangire kubora meno ianze kuoza habe n'ubwozo utwara brosada mukara hata ubebe hata brush amenya zobo meno itaweza kuoza umugongo nubwo woshira mu ivyuma mgongo hata uweke vyuma uzatangira kwanga kuna wakati itakataa kabisa kabisa habe nico gifu na hata hiyo stomach habe nico gifu washize imbere hata hiyo stomach umeweka mbele kizogera igihe kitangire kukurya cyangwa ibiryo itafika wakati ianze kukuma hata ikatae kabisa hanyuma igihe kizogere alafu wakati uwadie nyir'umwuka nyir'ubugingo bwisubiza yule mwenye nafsi arudi na nafsi yake hanyuma umubiri alafu mwili uhinduka intumbi ambayo la mwili ibaki ni maiti habe nubwo uzobura umwana umwe w'ikinege hata uwe ni mwana mmoja wa kipekee habe nubwo uzobura umugabo uri kumwe n'umugore n'abana buzuye hata uwe ni mume aliyekaa na watoto na mke aliyejaa ntibazemera yuko iryo joro uharara hawatakubali kuwa usiku huo ulale hapo bazafata umuntu byihuse watachukua mtu kiharaka haraka umwe aje kuri morgue mmoja aende huko mochari uwundi aje gushaka imva mwingine aende kutafuta kaburi nibarangiza alafu wakimaliza bakatebisha waweze kuweka hata budget bavuge ngo isanduka rizotwara yanga waseme sanduku litabeba hii pesa imva rizotwara yanga kaburi itabeba hizi pesa hanyuma bazaza n'indabona bazaza n'ibindi alafu wale ambao watakuja na kila kitu hapo nibarangiza baje gushukura umwobo waende wachimbe shimo bohereza umugabo w'umwizerwa aje kureba ko umwobo wujuje wamtume mume ambaye ni mwaminifu aende kuangalia kama kaburi iko kamili vizuri imejengwa isanduka rinini wachukue sanduku lile kubwa bagushiremo wakuweke wambaye umwenda umwe ukiwa umevaa vazi moja tu nibarangiza alafu bashire muri yamva waweke kwenye kaburi hilo bazane ferabeto basirenze hejuru waweze kufunga hapo bazana umucanga n'isima waweze kuleta simenti pia na mchanga n'amazi babivange hata maji waweze kuchanganya vizuri bafata umuntu w'umwizerwa wamchukue mtu mwaminifu kugira ngo barebe niba sima neza ili aone ya kuwa hiyo simenti imeweza kushika kweli kweli nibarangiza barenze hejuru alafu waweze kufunga vizuri kabisa kaburi bafunge neza waifunge vizuri hilo kaburi kaburi barebe neza ko yafashe na waone vizuri ya kuwa imeshika vema kudashobora kugaruka ya kuwa uwezi ukarudi nibarangiza alafu bafata iminota mikeya wachukue dakika kidogo tu yanditse ku rupapuro ambayo imeandikwa kwenye karatasi imyirondoro yawe bayifungire ku rupapuro rumwe waweze kufunga habari zako zote kwenye karatasi ngo izuba ryabaye ryinshi cyangwa imvura igiye wakisema jua limekuwa lingi ama mvua iko karibu kunyesha tugire dutahe tuwafanye haraka turudi nyumbani nibarangiza kuvuga ayo mateka ari ku rupapuro rumwe baada ya kusema historia hiyo iliyoko kwa karatasi bavuge ngo nimuhaguruke tumwibuke umuntu waseme simameni tumkumbuke dakika moja tu tumwibuke umuntu ni dakika moja atasema wakumbuke niturangiza twihanagure dutahe tumwe alafu tujivute machozi tukunywe soda nyuma y'ivyo ngivyo uzibukirwa kuki alafu ya hayo utakumbukwa kwa nini nugira ngo umuntu ugukunda cyane ukiwa kama mtu ambaye anakupenda sana ikintu azakora cyo kuguherekeza gikomeye cyane kitu ambacho atafanya cha kukusindikiza sana azagushira kuri status avuga ngo umuntu uzava mu mutima wawe atakuweka kwenye status na kusema utatoka moyoni pangu narangiza umunsi umwe nanyura Langata alafu siku moja akipitia Langata yifotoreze kumva yawe aweze kujipiga picha kwenye kaburi lako na mari foto ishire kuri status alafu picha tena aweke kwenye status ariko baribagiranye lakini umesaulika kweli kweli uzagera kuna siku itafika pale unakaa utakaa hizo nguvu utakuwa nazo Imana yaguhaye wakati Mungu amekupa izakubaza ico wagikora atakuuliza umeifanya nayo nini umwanya ufite muda ambaye unayo amajoro sayo kulala usiku si ya kulala ukiongeaongea uchatinga ukichat na amajoro yo kuvugana ni usiku wa kuongea na mfalme bitondo sivyo kuzerera asubuhi si za kutangatanga sivyo kuvugana ni za kuongea na mfalme tutange haleluya tushaute haleluya zamurira umwami tuinue Mungu utukufu haleluya haleluya
Bwana asifiwe sana. Amen. Igihe kitaragucika, kabla wakati kukupotea, wibuke umuremyi wawe. mkumbuke mfalme wako. Wibuke umuremyi wawe. Kumbuke muumbaji wako. Wibuke yuko uri umwana. Ukumbuke ya kuwa wewe ni wa mfalme. Igihe cyawe, wakati wako, igihe cyawe, wakati wako. Nigeze kumva batanga ubuhamya bwa mzee Kajabika. Nimewahi kusikia wakitoa ushuhuda wa mzee Kajabika. Tekereza yuko yafuye wenda ari mu myaka nka 90. Nafikiria amekufa karibu miaka 90 hapo. Umunsi apfa, siku alipokufa, yatangiye mu gitondo ari kuvugana n'umuzukuru wiwe. Ameanza asubuhi akiongea na mjukuu, ari kumubwira ngo hari umuntu uri kuza kunjana. Akimwambia kuna mtu anakuja kunibeba. Ariko kondanga, lakini nakataa, ngo kubera yuko agifite imfuzi. Kwa sababu bado ana yatima. Hari imfuzi nkende. Kuna yatima ambazo anaziangalia kwanza. Ukarabwira Imana ngo izo mfuzi ntarabona uburyo azisiga. Anaambia Mungu, haya mayatima sioni vile nitawaacha. Imfuzi yarafite. Yatima alizokuwa nazo, n'abantu mu Rwanda bita ngo basigajwe nyuma n'amateka n'abatwa yajaga kubwiriza ubutumwa. Ni wale ambao ni watu wa huko Rwanda, kabila la huko Rwanda, alikuwa anaenda kuwahubiria. Apotre Gitwaza yaragerageje kumwinginga. Apostle Gitwaza alikuwa amejaribu kumtii. Aramubwira ngo wakore Imana igihe kile. Akamwambia umemtumikia Mungu kwa muda mrefu. Nta deni ufite. Wewe una deni. Muri iki gihugu, kwa nchi hii, bagufite nk'umukozi w'Imana. Wana wewe kama mtumishi wa Mungu. Uri muzabukuru. Wewe upo kwa uzee kabisa. Yishari rutuze. Kana utulie tafadhali. Tutakoze. Hakuna kile huja kifanya. Amubwira icyanditswe kiri mu mubwiriza 11. Akamwambia maandiko katika Mhubiri 11. Aramubwira ijambo ry'Imana riravuga. Akamwambia neno la Mungu linasema hivi. Ngo biba mu gitondo. Uweze kupanda asubuhi. Aramubwira ngo ubusore bwanje ntibwigeze bupfubusa. Ujana wangu hujakufa bure. Tibwigeze bupfubusa. Haujakufa bure. Tibwigeze bupfubusa. Haujakufa bure. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah! Hallelujah! Ubusore bwanje ntibwigeze gufa. Ujana wangu hujakufa bure. Sinishuzi sho nakoreye Imana. Sijajuta kwa kile nimemtumikia Mungu. Sinishuzi iminsi yanje y'ubusore. Sijuti kwa siku zangu za ujana. Ariko kandi, lakini tena Biblia iravuga ngo bibana ni mugoroba. Biblia inasema atapanda jioni. Ngo ntuzi zizomera izarizo. Panda mbegu jioni kwa sababu ujui zitakazomea ni zipi. Imbuto zanje z'umugoroba. Akamwambia hizi mbegu zangu za jioni. Haimbi bansigana n'iminsi. Ambazo ninapanda nikipigana na siku. Nazo zishobora kwera. Nazo zinaweza zikazaa. Nazo umwami arazikora. Nazo mfalme anazihitaji. Igihe cyacu sisho gupfa. Wakati wetu si wa kuharibu. Imana izakubaza ubusore bwawe. Mungu atakuuliza ujana wako. Imana izakubaza amajoro yako. Mungu atakuuliza usiku alizokupa. Imana izakubaza imyaka waramije. Mungu atakuuliza siku ulizoishi duniani. Titukawe nka Metusela. Tusikae kama Metusela. Ngo yaramye imyaka myinshi. Amekaa miaka mingi zaidi. Irenga 900. Ambaye ni zaidi ya miaka 900. Na akazaa watoto vijana na wavulana wasichana. Alafu akafa. Turumwami. Sisi ni wa mfalme. Mwanya wacu ni umwami. Mta wetu ni wa mfalme. Mureke gufusha umwanya wacu. Wacha kuharibu mta wetu. Mureke gukora ibidafita akamaro. Wacha kuifanya kila ambacho hakina dhamani. Mureke kwica amasaha yanyu. Wacha kuharibu masaa yenu kabisa. Mureke kwica amajoro yanyu. Wacha kuharibu usiku zenyu. Hari murimo w'umwami. Kuna kazi ya mfalme tunafaa kufanya. Umwami araturindiriye kugira. Mfalme anatungojea. Umwami araturindiriye kugira. Mfalme anatungojea ili tumtumikie. Icyanyuma la mwisho arico nsorejeho ili tutamatishe ni impano zacu. Ni karama zetu. N'ubutunzi Imana yaduhaye. Ni utajiri tuliopewa na Mungu. Ni potential. Hiyo ni utajiri uri muri wowe ambaye imo ndani yako. Paulo yandikiye Abakorinto. Paulo akawaandikia Wakorinto mu gice cha 12 kwa mlango wa 12. Arababwira ngo ngwizerekeye impano z'umwuka. Akamwambia kuelekea kwa karama za kiroho. Ngo sinshaka yuko mutabimenya. Sitaki ya kuwa msijue. Nakunze uwo murongo cyane. Nimependa mlango. Izerekeye impano z'umwuka. Kwa karama za roho. Mu bintu Paulo yanditse bikomeye bikwiriye kwitabwaho. Kwa vitu ambazo Paulo ameandika ambazo unafaa kujali. Itorero lidakwiriye kuburira makuru. Ambao kanisa alifai kukosa habari. Harimo impano z'umwuka. Kuna karama za roho. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Mu bintu itorero lidakwiriye kugira nk'ubujiji. Kwa vitu ambazo kanisa alifai kuwa na upomavu. Mu makuru abakozi b'Imana badakwiriye kubura. Kwa habari ambazo watumishi wa Mungu hawafai kukosa kabisa. Nizerekeye impano. Ni kinachoelekea karama za roho. Kubera yuko ni ibikoresha Imana yaduhaye. Kwa maana ni vifaa ambazo Mungu ametuletea ili tufanye kazi yake. Paulo yandikiye Timotheo. Paulo akamwandikia Timotheo. Aramubwira ngo akamwambia hivi. Nico gituma nkwingingira gusesa impano y'Imana. Ndiyo maana nakusihi uiachilie karama yako uliyopewa na Mungu kugira ngo yake. Ili iweze kuwaka. Reke tutere haleluya. Chato shout haleluya.
abantu impano zabo zasinziriye zigapfa, watu ambao karama zao zimesinzia na kufa, abimana yari yarahamagariye mu bwami, wale ambao Mungu alikuwa amewaitia katika ufalme. Tumeze nk'abantu bangajwe gukorera mu iduka, tumekaa kama watu ambao wameitwa kutumika kwenye duka, ngo turangize turarikinga turasinzia, alafu tukafunga tukasinzia. Bamwe abana n'urwitwazo, wamoja watoto wamekuwa vikwazo, abandi Imana yaduhaye n'urwitwazo, watoto Mungu ametupa wamekuwa vikwazo, vizuizi. Abandi akazi kabo n'urwitwazo, wengine kazi yao imekuwa vizuizi, abandi imyaka yabo n'urwitwazo, wengine miaka yao imekuwa vizuizi. Zivuga ngo Ana yari afite imyaka 80 nini. Biblia inasema Ana alikuwa na miaka 84 akiba mu rusengero, bado akiwa hekaluni. Yari umupfakazi, alikuwa ni mjane, wabanye n'umugabo imyaka 7 gusa, amekaa na mume miaka 7 tu. Mleke tusange haleluya. Wacha tushauti haleluya. Kandi ndasoje tubivuze. Na tupo karibu kutamatisha hili tu. Haleluya! Haleluya! Imyaka 80 nini? Miaka 84 akorera Imana, akimtumikia Mungu. Yabanye n'umugabo imyaka 7, amekaa na mume miaka 7. Tuzamurire Yesu chubaye. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Ndakwibutsa kwa impano y'Imana, nakukumbusha kuyatilia karama yako uliyokuwa nayo. Imyaka ntizimye impano y'Imana, miaka isizime karama yako. Changamoto yo muri Kenya ntizimye impano y'Imana, changamoto ya Kenya isizime karama yako. Changamoto yo muri Kenya, changamoto ya Kenya, changamoto ya Kinugi, changamoto ya wakati huu, tizimye impano y'Imana, isizime karama ya Mungu iliyoko ndani yako. Ibihe bibi turimo, nyakati mbaya ambazo tunazipitia, tizimye impano y'Imana, isizime karama ya Mungu. Kuba umugore cyangwa kuba umugabo, kuwa mume ama mke, tizimye impano y'Imana, isizime karama ya Mungu. Ubukene cyangwa ubukire, umaskini ama utajiri, tizimye impano y'Imana, isizime karama ya Mungu. Kuko Imana yitegereje, kwa maana Mungu anaingojea faida. Imana yitegereje koko, Mungu anaingojea faida. Biblia iratubwira ngo kuza ko Yesu azoza. Biblia inasema kukuja Yesu atakuja, kandi mubizamuzana, na kwa kile kitakachomleta wazoza guhemba umuntu wese, atakuja kumlipa kila yeyote ngubikwiranye n'ivyo kulingana na aliyoyafanya. Azoza guhemba umuntu wese, atakuja kumlipa kila mtu ibikwiranye n'ivyo kulingana na aliyoyafanya. Munoye yaravuze ngo, Munoye amesema, yavuze ngo iminsi yanje ntiyopfa ubusa. Amesema siku zangu hazifai kufa bure. Igihe cyanje Imana yampaye, lakini muda wangu Mungu alionipa, nipa Imana yampaye, na karama niliyopewa na Mungu, nzopfa nakunguse. Mimi nitakufanikiwa nimemalizia, ntacho nicu, bila hata kujuta kwa chochote, bila kujuta kwa chochote. Basi misi zenga Imana, maliza siku nyingi nikiomba Mungu. Ikigitekerezo canje hili wazo limenikujia, kandi ko ndusengera na ninaombea. Bwira Imana ngo iminota yanje ya nyuma, nikimwambia Mungu dakika zangu za mwisho, sinkicuze ngo iyo nza kubimenyeka imbanaraga, nisijute ete ningekumbuka ningefanya hivi. Masegonda yanje kwa dakika zangu za mwisho kweli kweli. Paulo yaravuze ngo niba ndiho ndi umwana, Paulo amesema kama nipo mimi ni wa mfalme, ndagira ngo ngume korera umwana, na ninafaa niendelee kumtumikia mfalme. Umuntu nangorera, mtu akinitumikia, Baba atampa heshima, Baba atampa heshima. Abarushe n'abaremerera, waliotoka waje kwake. Mwemere kuba bagaragu bawe, mkubali kuwa watumishi wangu, ile esprit y'ubugaragu, na muweze kuwa na roho ya kuwa watumwa. Umugaragu acha bugufi, mtumwa ananyenyekea, umugaragu agengwa na shebuja, mtumwa anatawaliwa na bwanake, abaho kunyungu za, anaishi kwa faida za bwanake, hakora ibyo ashaka, hafanyi anayoyataka, kaza tembera uko ashaka, hatembei vile anavyotaka, halali kwa wakati anaotaka. Reka dusenge Imana. Wacha tuombe Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Muri kingdom mind, katika mafikra ya ufalme, imitekerereze y'ubwami, katika mafikra ya ufalme, tituryame igihe dushaka, hatulali wakati tunavyotaka, kuko turabagaragu, kwa maana sisi ni watumwa wa mfalme. Tituzuki igihe dushaka, hatuamuki wakati tunavyotaka, ntabwo dutembera aho dushaka, hatutembei vile tunavyotaka. Tubanza gusaba, kwanza tutaomba bose wacu, bosi wetu, tukamubwira ngo ngiye kugenda, na kumwambia nataka kwenda. Nta mukozi wo mwiduka wo kingi duka, hakuna mtumishi wa duka ambaye anaweza kufunga duka atamuhaye, na yule bosi hajampa ruhusa. Niba mutaza mukinga kinyozi ngo mugenda aho mushaka, kama muwezi kufunga kinyozi na kwenda pahali mnataka, niba muri kinyozi utazusibuka, kama kwa kinyozi uwezi ukakaa nyumbani tu, uyu musikira imitekerereze y'ubwami. Leo kama mafikra ya ufalme, umenya yuko ukora harenze muri kinyozi, ujue kuwa unatumika zaidi ya kinyozi. Umenya uvuge ngo ndi umwana, ujue mimi ni wa mfalme, ndi umwana, mimi ni wa mfalme.
manuka gatoya dusenga Imana. Jina langu ni mbingu, Yesu ameliandika, mimi mali ya Mwokozi hata milele na milele. Haleluya, haleluya. Tukiye kusenga Imana, tunataka kuomba Mungu. Ongera umanuke, Shuka tena. Jina langu ni mbingu, Yesu ameliandika, mimi mali ya Mwokozi hata milele na milele. Mimi mali ya Mwokozi, ala la 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 la, mimi mali ya Mwokozi, haleluya. Ole gari za lakosa. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Asifiwe Yesu. Katusenge Imana. Tatuombe Mungu. Biblia yatubwiye ngo umuntu nankorera. Biblia imesema mtu akinitumikia data zamwishuwa. Bwana atamheshimu. Mtu nankorera. Mtu akinitumikia kandi kunkorera na kunitumikia ntabwo kuruhisha, hakuchoshi. Niba turi mwisi, kama tupo duniani, turi umutungo w'umwami. Sisi ni mali ya mfalme. Ntabwo turi mwisi, hatupo duniani ngo twitwe basogokuru n'abasho, ili tuitwe mababu pia na shushu. Titi ufite ile title unayo ntabwo ari position y'icubahiro. Hiyo si position ya heshima, ahubwo ni position, bali ni position igushira ku kivi cyawe cyo gukorera umwami, inayokuweka kwa nafasi yako ya kutumikia mfalme, kugira ngo ubone uburyo ukorera umwami, ili upate nafasi ya kumtumikia. Ntabwo ari umwanya w'icubahiro, si muda wa heshima. Ntabwo ari umwanya w'icubahiro, si nafasi ya heshima, ni umwanya wo kugushira ku kivi cyawe. Hiyo ni nafasi ya kukuweka kwenye kazi yako. Katusenge Imana. Cha tuombe Mungu. Katusenge Imana. Cha tukaombe Mungu. Cha bugufi mu mutima wawe, unyenyekee moyoni pako, wibaze icyo uri gukora. Ujiulize unafanya nini. Wibaze umubiri wawe icubereyeho. Ujiulize mwili wako unaishi kwa nini. Wibaze umutungo wawe icuza ukora. Ujiulize, je, utajiri wangu unafanya kazi gani? Wibaze umwanya wawe icuza ukora. Jiulize muda wako unafanya kazi gani kwa Mungu. Nurangiza wibaze. Baadaye ujiulize. Wibaze impano yawe. Ujiulize karama zako icuza zikora. Zinafanya nini? Mana mu izina rya Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Mwami n'umukiza wacu. Mfalme na mwokozi wetu. Waraducunguye. Tukomboa. Waraducunguye mwami. Umetukomboa mfalme. Kugira ngo tubabe ubwami. Ili tuwe wa ufalme. Isi turimo. Dunia ambayo tunakaa. Kugira ngo dukorere umwami. Ili tumtumikie mfalme. Misi yacu ndipfubusa. Siku zetu siharibike bure. Igihe cyacu ndigipfubusa. Siku zetu sipotee bure. Ubuzima bwacu ndibupfubusa. Maisha yetu yasipotee bure. Umunsi umwe tuzaje imbere y'Imana. Mmoja tukiwa mbele za Mungu. Tudafite isoni. Bila haya. Tutari abakozi b'ibigwari. Tusiwe wapumbavu wa. Ahubwo turi abakozi b'Imana bashimwa. Bali tukiwa watumishi wa Mungu wanaosifiwa. Tubwirwe ngo nimwicare mu ruhuke. Tukiambiwa kaeni mpumzike. Muruhuke imihate yawe. Pumzika uchovu wenu. Aba bose bicaye ahangaha. Hao wote waliokaa hapa. Ubafashe kumenya yuko bahamagariwa gukorera Imana. Wasaidie kujua yuko wanafaa kumtumikia mfalme. Bamenye yuko hari impamagazi bahamagarira gukorera. Na wajue kuna mwito wanaoitwa kuitwa mfalme. Bagukorere. Wakuja wakutumikie. Abasore bahaguruke mu murimo wawe. Nana wasimame wakutumikie. Abakomeye bahaguruke mu murimo wawe. Wakuu wasimame kwa kazi yako. Abafite ubutunzi bahaguruke mu murimo wawe. Wanao utajiri wasimame kwa kazi yako. Abafite ubwenge bahaguruke mu murimo wawe. Wanao akili wasimame kwa kazi yako. Kuko twese turabo mwana. Kwa maana sote ni wa ufalme. Cyubahiro kibicawe. Tukufu uwe wako. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Komera ijambo ry'Imana amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Ongea tukomere ijambo ry'Imana amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Pastor arakoze. Pastor abarikiwe. Imana imuheze umugisha. Naye Mungu ambariki sana. Reka twegereze Rivera.